Fa setlhopha sa BDF 11 se nota sa traffic ka nno mo motshamekong wa League ya Premier. Motho wetso lefifi ga le rone ntante ke go dumedisa ke go amogela mo the Daybreak nna ke video Original Richardson ta utona Dr. Mokgweetsi Masisi o tla bula semmuso phuthego ya bo lesome le bo fera bobedi ya komiti e sireletsa matlotlo a ngwao tsa mafatshe kwa Kasane mosong mo phuthegong e maloko a komiti a tla sekaseka le go ririfatsa matlotlo a dingwao di le 55 tse di tlhophilweng go lemogiwa e le dingwao tse di tlhokang go somarelwa mo godimo ga mo komiti e tla buisana gape ka dikgang di akaretsa go tlhomamisa gore matlotlo a ngwao a nna le seabe mo tlhabololong ya matshelo a batho itsholelo le tikologo ga mmogo le go sekaseka gore go tsenngwa mo tirisong ga Article 18 of 2003 Convention go tsweletse jang thulaganyo eo e tla gasiwa mo BTV News le maranyane a internet. Lephata la kgaso le tla bula semmuso mafaratlhatlha a ntlokgaso kana Studio 4 phirimaneng eno mo Mass Media Complex go bulwa ga ntlokgaso e go solofetswe gore go godise mhama wa bodiragatsi mono gae ka jana e tla fa badiragatsi sebaka sa go ithutuntsa le go gatisa ditshwantsho tsa motshikinyego le tse dingwe. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o tla bo ana le Steve Harvey yo filweng tiro ya go thusa badiragatsi ba mono gae ka dikitso tse di ka tlhabololang le go baya tiro ya bone mo maemong a ba kgonang go phadisana le badiragatsi ba mafatshe a mangwe gone kwa pulong semmuso eo le phata la kgaso le tla bo le ipelela ngwaga le ntse le simolodise di-channele tse tharo. Kwa bokhutlong jwa ditshupo tsa Botswana Travel and Tourism Expo tse di gogileng sebaka sa malatsi a le mararo ko Kasane tona wa banana bong metshameko le ngwao re tumiso rakgare o supile fa lephata la gagwe le tla tshwaragana thata le lekgotla la Botswana Tourism Organization ga mmogo le lephata la tikologo le bojanala go tlotlomatsa mhama wa bojanala jwa ngwao mo lefatsheng leno kitso te Manekapego. Ditshupo tse ga di thusi fela ka go fa bagwebi ba monogae le ba mahatshe a sele sebaka sa go bapadisanya di thusa le go atolosa mhama wa bojanala ka go supa ha bojanala jwa monogae e se jwa diphologolo le makgabisanaga fela. Our main objective in using this platform, ladies and gentlemen, is to promote other forms of tourism such as culture, heritage, sports, religion tourism, meetings, incentive conferences and exhibitions, what we normally term MICE, game farming, research, astrotourism, agrotourism, among others, to diversify the tourism product. Go bolelwa ga mhama wa bojanala o nnile le kgolo e nametsang morago ga go amea bobe ke segajaja mo dingwageng tse pedi tse di hitileng. Together we will continue to work towards the recovery and resurgence of our vibrant tourism sector. And this expo just offers that opportunity for all of us to work together, to network, to share ideas and forge collaborations that will drive our industry forward. It is a moment for our local businesses to connect with international markets, for entrepreneurs to find new opportunities, and for travelers to discover the wonders that is Botswana. Ditshupo tse di totomatsa bojanala jwa lehatshe leno a bo dipapama tsa Botswana jaaka lengwe la mahelo lehatshe ka bophara a meletswang mathe ke bajanala. Encourage you to explore the wonder of the Chobe district and the broader Botswana, engaging with the locals, immerse yourself in our rich cultural heritage, and untouched beauty that surrounds us. Together, let us forge new connections, build lasting memories, and pave the way for the sustainable and thriving future for Botswana's travel and tourism sector. Ditshupo tse di tsamaelana le maiteko a puso a diphetogo a rotloetsang kgolo ya itsholelo ka go dira metswedi e mengwe e ka tsenyang letseno ka go rekisa lehatshe leno jaaka lehelo le le ka tshegetsang diphuthego tsa maemo tse di tsenwang ke mahatshehatsi. Ke a leboga eole Botswana Television, Kasane. Mokamedi wa botala energy Chris Martin ko rifaditse fa ba kgonne go dupa gase ya methane ya selekanyo se sentsi ko madirelong a bone a ko Sandveld a re ka jalo maikaelelo a bone ke go tlisa maduo a senela ruri a go ntshetsa Botswana gase ya boleng jo bo go godimo ba setse
ba setse morago ditsamaiso tse di kgatlhanong le kgothalesego ya tikologo go rata moranyane. Khamphani ya Botala Energy e dupang gase ka mehuta e ne ya re mo bošeng ya fiwa tetla ke ba Botswana Stock Exchange maikaelelo le go ngoka babeeletsi ba ba ka beeletsang mo mohameng wa kgothetso mo lefatsheng leno. Go dupa ga bone ga bošeng go dule maduo lenaneo le ba reng le tla thusa go netefatsa fa lefatshe leno le itshetla mo go itsegeng e le barekisi ba gase e tlhwatlhwa e tlhotlhilweng ka ditsela tse di sa kgotlheleng tikologo. Today where we are generating gas that is flammable and is burning here today with our flare going off. It's an exciting time for what we are seeing as energy being created for Botswana. It's Botswana's gas, and we're here using our expertise to get it out of the ground for the benefit of Botswana and our shareholders. So it's a very exciting day for us and very promising for, I guess, the country as well to protect its energy security going forward. We see that as quite crucial, as well as protecting itself from climate change, where it's going to become more climate resilient through its own energy security. So we see this as providing a crucial part to the energy mix, providing a new fuel source into the energy mix for Botswana. We'd like to build the stability of Botswana's energy grid, and then ideally we'd like to see Botswana selling electrons or selling gas over the border to places within SADC. Exploration wells, and they've all been successful. We've intersected the seams, and from the measurements that we can make when we drill our wells, these seams have all got gas in them. Ba khamphani ya Botala Energy ba supile fa tiro e tla tswela batho mosola fela thata ka go tlhama ditiro, dithuto le go bulela motswedi wa dikgwebo. Help us a lot in terms of our student internships. Our students are going to learn greatly from this project in terms of industrial exposure, learning industrial best practices, and also basically coming here for their 6 months internships, both in the engineering and in the science faculty. Go fetoga ga loapi ke kgang e amang mafatshe ka bophara ke ka mo Botala Energy ba supang fa ba tla dirisa ditsela tse di lolameng mo tirong ya bone go netefatsa gore ba ntsha gase e sekono e sa kgotlheleng tikologo. Go rata moranyane, BTV News. Dikolo tsa bana tsa kwa gantsi tsa Meriting le Bosele Daycare Centers di letse di abetswe 12,500 pula nngwe le nngwe ya tsone ke ba sesole sa Botswana se ke bontlhabongwe jwa maiteko a masole go abela setšhaba se ba tshelang le sone jaaka ba tsweletse ka metseletsele ya maitiso a madi a dirwang ko a abelwang ba ba tlhokileng lesego mo botshelong lesego mokwaisi o na le ko. Fa sale ba simolla maitiso a monongwaga kgwedi ya ngwana a tsele e tlhola gararo kwa ga Boroni ba sesole sa Botswana ba setse ba tshwere maitiso mo mafelong go rara lefatshe leno a 10 go akarediwa le la gantsi ba setse ba abetse makalana a bopelo tlhomogi a 16 madi a ka tswarang 325,000 pula. Looking at the past 2-3 years where we are necessarily COVID, people are excited, though we can't say the attendance is not for our expectations. It's still below, but we are not worried. We are humbled by the attendance and the response of the people who actually attended all these courses through all the 9 venues that we played. Ba ba abetsweng le bone ba amogela mpho e ka tla tsopedi segolobogolo ka a ya go thusa mo thutong ya ngwana go tsweng ko moding. Ke itumetse go eta eng wa itse mela ya ka tsotso go bua kana re ko ke nante ko wa di tota e o se ki di hawa sententela ke gore ke wa di tetseng batho la tsola se sar le ka tota le ka go ba tsweletsa wa itse me mphonye nae re bidisi tota ra go na batse re bona gore mme go enehela ka se re nna sa ro ka ro ke tsa go ba ga sone
tota ra go dira re re maitiso a tswelela kwa motseng wa Kang mo mafelong a beke e tlang mme a tla wela ko toropong ya Lobatse kgwedi eno e le malatsi a 16 le sego mokwaisi BTV News gantsi. Segoposo sa letsatsi la bana le bogole se kaiwa e le sebaka sa gore batho botlhe ba tshwaraganele go netefatsa fa ditshwanelo tsa bana le bogole le go akarediwa ga bone mo go tsotlhe go diragadiwa. Seo se builwe ke tona wa ofisi ya ga Tautona Reka Bomorwaeng mo molaetseng wa gagwe wa go tshwaya segoposo sa letsatsi leo le le tshwarwang ngwaga le ngwaga Morule a le malatsi a le mararo. The Republic of Botswana has since joined the world in commemorating this day. This has yielded positive results in as far as disability mainstreaming is concerned. Access to education, health, and social protection services to persons with disabilities is gradually increasing in this country. Bagaetsho, the theme for this year's commemoration is United in Action to Rescue and Achieve the SDGs for, with, and by persons with disabilities. This theme calls for strengthened collaboration amongst various stakeholders to attain the Sustainable Development Goals targeting persons with disabilities with their inclusion and active participation. Mogwa University ya Botswana Professor David Norris a re university eo e lemogile botlhokwa jwa go akaretsa baeteledipele le setšhaba ka kakaretso mo go rarabololeng dikgwetlho tse di apereng lefatshe la Botswana. Professor Norris o buile se fa a buisa bokopano jwa baeteledipele le bagwebi ba kgaolo ya boteti kwa Letlhakane se ba etseng tebogo ka pego. Nngwe ya dikgwetlho tse di lebaneng le lefatshe leno ke lethoko la ditiro segolo thata mo bananeng go akaretsa bao ba ba alogileng mo dikolong tsa ithutelo ditiro. Mme go latirisa mothala go bona gore go ka dirwa eng go rarabolola seemo seo. University ya Botswana e dule letsholo go buisana le Batswana go taka tharabololo ya mathata ao. Ha ngwana na le degree tsa first degree ana le masters a be le gore mo strateng university must introspect. Ha bana ba rona ba se competitive globally a bana ba re ba trainers. One of the reasons why we may not be producing the right caliber of students, or we don't come to you. We need to come to you, work with you, so that you can tell us where are the challenges, where are the shortfalls, where are the gaps. Dikitso tsa setso le tsone di botlhokwa go ta ka megopolo e mešwa. Innovation ya bagaetsho ga go tewe technology. Even indigenous innovation. Go na le bangwe gone ha ba bana le dikitso ya ka Professor Tlosa sa go bua. Ba bangwe bana le dikitso tsa dithare. Bangwe bana le dikitso gongwe tsa kana ke mmu. That's innovation. E le ke gone mo re go batla mo ya no re tsile re le university. Gore so sa gago se le gore wa se itse o na le kitso e netseng ke bagolo yone. Rona re ta gore ta ka di theory. Boeteledipele jwa kgaolo bo ata mogopolo wa UB go tshwaragana le setšhaba. Re na le mahelo a teng a mangwe ke a tlholela a e leng gore ga o batla go dira research ka nna mo makgadikgadi a teng ga o batla go dira research ka meepo re na le meepo e le pare le go eta e mengwe ga re ise re itse mo lone. So bana ba gago ba ba tswang kwa ba dirile theory work they can come and do practical works here. Business seminary ke bana ile botlhokwa hela thata ka gore tsa tshedimosetso e leng gore e ka re solagala molemo re le batho ba boteng. Gape ke bone go ntse go mentionwa le gona gore go na le megopolo yone e mentsi e leng gore gongwe le yone university e ka nna le lekanalanyana le le leng gore le ka dirwa ka kwano mo e leng gore go ka re tswela mosola re le ba kgaolo a boteti. Maikaelelo a university ke go tshwara diphuthego tse go ralala lefatshe leno go tsaya megopolo mo setšhabeng. Se ba etseng tebogo Botswana Television Letlhakane.
di tlhatlhetswe motho wetsho a re di tshwaragela jalo mo gakologelo tsa sekgwa di a latela kgante jana ka nako ya bo roba bobedi mme kana re ka go bolelela ga re simolola hela gore lephata le la kgaso le tla bula semmuso mafaratlhatlha ntlo ya kgaso kana studio 4 phirimaneng eno gone mo mass media complex mme ebile gape go tlabe go ipelwa ngwaga lephata le ntse le simolotse di channel tse tharo ya kana ke go bolelela #BTV News #kgaso ya popota #DBS ke di hashtag tse e leng go ka di dirisa ha ile go batla go bua le rona mme ke tshwara hela jalo ke go lela metshameko tla ke go leboge Reg mme a re tsenegela ka tlhamallo mo go tsa metshameko nna ke bidio a city ke aga kwa setlhopha sa bomme sa Zambia se letse se kwadisitse tatlhegelo ya ntlha mo kgaisanong e tsweletseng ya African Netball Cup ba sena go fengwa ke Zimbabwe ka dintlha di le 51 go tse 50 mo motshamekong wa letsatsi la borataro la kgaisano eo maduo a motshameko o a neng a tshamekelwa kwa UB Indoor Sports Arena a tlogela Zambia e ntse e le kwa setlhoeng sa loko ka dintlha tse 6 a rutlwe le diapoloko. Zambia ba tsene mo motshamekong o ba le kwa setlhoeng sa loko ka dintlha tse 6 tse ba di boneng go tsweng mo diphenyong tse 3 mme ba ise ba latlhegelwe ke motshameko ope fa e sale kgaisano e simolola. Zimbabwe mo letlhakong le lengwe ba tsene mo motshamekong o ba le mo maemong a boraro ka dintlha tse 4 ba kwadisitse diphenyo tse 2 le go latlhegelwa ke o le mongwe. Phala fela e sena go lela Zimbabwe ba nosa dinno di le 13 go tse 11 go fenya kotara ya ntlha. Ditlhopha kwa be di tsa tswelela ka go lekana masheka fela dilo tsa seka tsa berekela Zimbabwe jaaka Zambia e swapola kotara ya bobedi motshameko o ya go ikhutsa ka dintlha di le 26 go tse 23 ya boele ntwa mo kotareng ya boraro jaaka ditlhopha di ne di tikana ka noga e tshela ba ngangane ka maleka a dintlha di le 30 setlhopha fela kwa bofelo Zambia ya nna bone ba fenyang kotara eo ka dintlha di le 31 go tse 32 mo kotareng ya bofelo ditlhopha ka be di tsa tswelela di lwa ya diraga di bonwe fela ntlha e lengwe ya boele kana go kgaoganya bobedi jo jaaka bomme ba ga Rupavazo Motsauki ba netefatsa fa Zambia e kwadisa tatlhegelo ya bone ya ntlha. Zimbabwe ba fentse motshameko o ka dintlha di le 51 kgatlhanong go tse 50. The game was very tough and I thank God and teamwork. The team played as a team and managed to get good results because of their hard working. Third quarter, they came very strong, but we managed to reduce the difference. Last quarter, we just told our players to go and play. Don't give yourself under pressure. Just go and play simple netball, basic netball, and they managed to win the game. Madio ao a tlogela Zambia e ntse le kwa setlhoeng ka dintlha tse 6. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone. Ha re gatela pele mo go tsa kgwele ya dinao le tota tsa swimming le kgotla la Botswana Swimming Sport Association le tla romela batshameki ba le 11 go ya go phadisana kwa dikgaisanong tsa Africa Aquatics Junior Championships tse di tla tshwarelang kwa Mauritius kgwedi eno e le 6. Mokatisi wa setlhopha seo Craig Rose a re setlhopha seo se ipakantse sentle ebile ba solofela go dira bontle fela thata ka lekgotla la Botswana Swimming Sport Association le nile le dikgaisano di le mmalwa tse di thusitseng batshameki go tokafatsa dinako tsa bone. Swimmers have swum a few galas already this season, so I think they're well prepared. They knew in time what events they were doing, so hopefully they're well prepared. We just hope the weather in Mauritius is obviously going to be kind to us, and then, yeah, I'm expecting them to do very well. Well, they're training at altitude and swimming at sea level, which makes a big difference. Their time should be better when they're swimming at sea level. That's normally what happens, so that's what we're expecting. Okay, so for preparing for this, like a long time before the gala, we were doing just long racing. We're just racing long and fast. And then before the gala, we started doing short distances, practicing my turns and starts, and just finishing.
this tournament is very important because personally I want to make SMJ times, which are basically like qualification times, and yeah, so that I can go to the gala next year. Mo tse dingwe bidi ya 11 hele se fenza traffic ka no go lefela mo motshamekong wa liki ya Botswana Premier kwa lebaleng la Francistown Council no eo e tsena ka Mbonisi Ncube motshameko o tsamaile metsotso e le 40 le bone a re bone dintlakgolo tsa motshameko o. The position so well. He's disciplined. He knows when to go and when to stay, and he's giving that cover also for the defense. Just under 5 minutes, or rather 3 or so minutes for the half to finish, and we await the first goal of the match. Is it coming here? Yes, it does. Mbonisi Ncube, he's gotten it. Look at that. They allowed him to cut the ball back, and Mbonisi Ncube really did so well on a volley to try and do that. I can't say. I lost the game I was not supposed to lose. There was no football today. We tried to play football. They kicked the ball. At the end of the day, they won. But I should have been given that penalty. So, you know, it's a pity. When the boys try like this and somebody makes a decision, I'm one person that who does not want to blame third forces like a match official. But everyone saw. Even in the monitor you saw. I should have been given a penalty. My boys tried. Well, we knew Traffic they're going to play the long balls. We told our defense concentrate more so that when we win the ball, we play them into the space behind them, into the pocket. As you can see, you saw our first goal. They went well, we won the ball, and then we put them into the pocket. And then Majoro crossed, and then Ncube scored the ball. Because we knew at a high price, but the pocket. That's why we Pero eo e re bona mo kapteni wa pele wa setlhopha sa the Zebras Mompati Thuma a wetsa tota e wetsa jalo tsa rona tsa metshameko mo nakong ya gompieno mme tswalla o ntse o na le rona mo the daybreak a re lebe tse di tla latelang. Africa is calling, and Botswana is ready. Come to Botswana and unwind. Come to Botswana and explore the beauty of our country. When the dust settles, we will be waiting to receive you. Come explore, experience, and enjoy. Botswana, our pride, your destination. Lona ka sone ke go bopa go aga motho go lwa ngwana ke monana wa ka moso monana wa gompieko ke mogolo wa ka moso ke bone ba tshwantseng gore re ba rute gore batho ba laolwa jang batho ba tshegetswa jang batho ba direlwa jang ba kgalemesege ra patelesege le botsadi ka go harologana ga rona le ka maemo a rona gore kgale yaka ke kgala ke menne phatlha mokgwa wa go akanya gore go hetsa botshelo ba motho ke bone botlhale ebile ke gone ya ka le wena o itshinkela botshelo ke kgale mokgwa gore setšhaba e re se bona go iragala matlhokwana e ba tlhosetsa molelo le bone ba itseela molao mo diatleng ebile o irang jalo ga o harogane le ene o bolaya motho ga o harogane le ene motho o bolaile ko mo lepolone a ke re batho mapodisi a teng batho ba e leng gore ka tsamaiso ya rona le kitso ya rona ba rutetse go tlhotlhomisa mme kana go tlhotlhomisiwa go salwa